ni igisa n'intambara, nako ni intambara yeruye hagati ya Irani ndetse na Isiraheli, dore ko Isiraheli yigambye ko mu bitero yagabye kuri Irani yahitanye abasirikare bakuru b'icyo gihugu. Ariko na Irani ntabwo yihanganiye ibi byabaye, kuko yahise yohereza drone zirenga 100 muri Isiraheli, nazo zari zigabye igitero. Izi drone zari zitwaye misile zitandukanye, gusa biravugwa yuko izi drone zatangiye gushwanyagurizwa mu kirere cyo muri Isiraheli ndetse n'ibihugu bituranye n'iki gihugu. Nyemera by'umwihariko ngaruke ku ntambara yongeye kubura hagati ya Isiraheli na Irani, ibihugu bihora birebana y'ingwe ndetse binahora biryamiye amajanja. Ariko ku rundi ruhande hakavugwa mu kuboko kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubane. Nkuko nari maze kubigarukaho, igisirikare cya Irani cyatangiye kurasa kuri Isiraheli gikoresheje za drone mu rwego rwo kwihimura ku gitero Isiraheli yabagabyeho mu masaha make yatambutse. N'ibitero Isiraheli yemeje ko yiciyemo umugaba w'ingabo za Irani zirwanira ku butaka, umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za kiriya gihugu uzwi nka IRGC ndetse n'uwayoboraga ingabo zishinzwe gutabara byihuse. Amakuru avuga ko mu rwego rwo kwihimura, Irani yohereje muri Isiraheli drone zirenga 100 na za misile. Ibinyamakuru mpuzamahanga birimo televiziyo ya Al Jazeera biravuga ko igisirikare cya Isiraheli n'icya Jordania byatangiye gushwanyaguza ziriya drone. Televiziyo ya leta ya Isiraheli iravuga ko ingabo z'iki gihugu ziri gushwanyaguriza ziriya drone mu kirere cya Syria, mu gihe Chaîne 12 yo ivuga ko biri gushwanyagurizwa mu kirere cya Arabia Saudite. Ibiro ntaramakuru byo muri Jordania byo bivuga ko iki gihugu nacyo cyashoboye gushwanyaguza drone na misile zinjiye mu kirere cyayo kuri uyu wa gatanu. Byagenze bite kugira ngo Isiraheli igabe igitero kuri Irani? Ese byakozwe bite kugira ngo aba basirikare bayo bicwe? Reka tugaruke kuri iyi operation yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 Kamena. Isiraheli iri kugaba ibitero karahabutaka, operation yiswe Rising Lion. Amakuru avuga ko muri ibi bitero Isiraheli yarashe ahantu hatandukanye Itahilani mu murwa mukuru wa Irani ndetse no ku bigo by'iki gihugu bitunganya ingufu za kirimbuzi. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ibitero byabo byakubise umutima wa gahunda yo kwigwizaho ingufu kirimbuzi kandi bizafata iminsi myinshi ishoboka. Asobanura impamvu y'ibi bitero, Netanyahu yavuze ko Irani iteye ikibazo kubaho kwa Isiraheli. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei we yavuze ko Isiraheli mu gukora iki gitero yiteguriye ubwayo akaga gakomeye izabona nta kabuza. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo Tehran hatangiye kumvikana urusaku rw'ibintu biturika. Nyuma gato Minisiteri y'Ingabo ya Isiraheli yahise itangaza ko irimo kurasa muri Irani ndetse itangaza ibihe bidasanzwe muri Isiraheli kuko ibitero byo kwihimura bya Irani byitezwe vuba bishoboka. Byanabaye indege z'intambara bivugwa ko zirimo iza F-35 za Isiraheli nizo zatunguye Irani zitangira gusuka ibisasu mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Televiziyo ya leta ya Irani yatangaje ko ibitero bya Isiraheli birimo no kwibasira ibice bituwe n'abaturage ndetse hari abamaze kwicwa nabyo barimo n'abana. Hagati aho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Fox News ko nta ruhare igihugu cye gifite muri biriya bitero. Trump icyakora yashimangiye ko Irani idashobora kugira igisasu kirimbuzi. Akomeza agira ati twizeye gusubira ku meza y'ibiganiro, tuzareba. Hari abantu benshi mu butegetsi bwa Irani batazagaruka. Yunzemo ko Amerika izafasha mu gutabara Isiraheli mu gihe Irani yaba itangiye kwihimura. Televiziyo ya Irani yatangaje ko icyiciro gikuru
cy'ingabo za Iran mu murwa mukuru Tehran cyarashweho muri ibi bitero bya Israel. Amakuru avuga ko Hussein Salami wari umugaba mukuru w'igisirikare cya Iran kizwi nka Islamic Revolution Guard Corps yiciwe muri biriya bitero. Major General Hussein Salami birashoboka ko ari we muntu ukomeye cyane kugeza ubu wishwe n'ibi bitero. Salami ni nawe wari umugaba w'ingabo za Iran mu mwaka ushize ubwo Iran yagabaga ibitero bya mbere bya gisirikare kuri Israel ikoresheje drone zirenga 300 na za misile. Mu gihe umwuka wari mubi cyane muri iyi minsi, kuwa kane Salami yavuze ko Iran yiteguye byuzuye ibintu byose bishoboka. Ati umwanzi atekereza ko yarwana na Iran nk'uko arwana n'abanyepalestina batabasha kwirengera ko bagoswe na Israel. Twe tuzi intambara kandi dufite inararibonye. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko hari n'abandi bategetsi bapfuye barimo Major General Mohammed Bagher wari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Iran. Amakuru ava mu gisirikare cya Israel avuga ko kandi hari n'abahanga muri siyanse ba Iran bapfuye ubwo ibigo by'ingufu kirimbuzi za Iran byaraswagaho. Aba barimo Fereydon Abbasi wahoze ari umukuru w'ikigo cya leta ya Iran cy'ingufu kirimbuzi. Undi byemejwe ko yishwe ni Mohammed Mehdi Telaynich, umukuru wa Islamic Azadi University ya Tehran. Ngayo nguko ngibyo ibitero byaramukiye Tehran ndetse no kwihimura kwabaye kuri Iran igaba ibitero bisubiza kuri Israel.